Аиԥылара ашҟа иааидхаҭала Анатоли Бата-иԥа Возба ибзиан дыздыруаз, аус ицызуаз, амилаҭ хақәиҭратә қәԥараҟны ивагылаз, зыԥсҭазаара зегьы зыуаажәлар ламысцқьала, насгьы иуадаҩыз аамҭаз гәымшәарала рыхьчара изызкыз ари ахаҵа иаԥиҵеит имаҷымкәа асахьаркыратәи публицистикатәи рҿиамҭақәа. Урҭ иахьагьы актуалра рыҵоуп. Алитературатә хеилак асаркьал еиԥшнакалц ахәылԥаз аҟны иқәгылон иара ибзианы дыздыруаз. Ашәҟәыҩҩы, апублицист, ажурналист, амилаҭ хақәиҭратә қәԥара иалагылаз ауаажәларатә усуҩы Анатоли Бата-иԥа Возба диижьҭеи ԥшьыни жәохәба шықәса аҵра аназгәаҳҭо убла даахгылоит зыжәлар рҵеира иаԥсахаз аԥсуа хаҵа, хьӡы-ԥшеи згымыз апатриот, ауаажәларатә усуҩы аԥсуара иазықәԥоз зыԥсадгьыл амаҵ гәык-ԥсык ала аура иашьҭаз ауаҩы. Аԥсны жәлар поет Рушьбеи Смырҷыдала дазааҭгылеит Анатоли Возба амилаҭ хақәиҭратә қәԥараҟны иааникылоз ароли, ацензура амч ду анамаз иара аус ахьиуаз араионтә газеҭ Бзыԥ иалнаршази ртәы. Сара Анатол убри аҟара дыздыруан, убри ажәҩан зегь қьаадны иумазар иануҵуалагар иузынҵаӡом. Уи иахьа ажәҩан анеилгалак ифырхацәа даара ирацәахоит, уи ус иҟоуп. Ара ацәажәараҿгьы исаҳауан усҟан зегьы алахәыз, имаму зегьы алахәӡамызт, хынҩажәаатә ашықәсазы иалахәыз абра аԥсуа шәҟәы ишьҭышәхыр. Убри жәбоит шаҟа иалахәыз, шаҟа ирнапаҵаҩыз. Анатоли зыжәлар ршьапы кыдҟьар, згәы кыдҟьоз уаҩын. Анаҩс иқәгылаз инацшьны иазгәарҭон Анатоли Возба иуаатәыҩсатә ҟазшьа ссирқәа, илафҵара, уи ирҿиамҭақәа рҟны ҟазара ҳаракыла ихы ишаирхәоз. Акызаҵәык агәынамӡара унаҭоит, ас еиԥш иҳаракыз ауаҩы изкыз ахәылԥаз иалахәыз ауааԥсыра иҳарак аҿар даара иахьмаҷыз. Енвер Арџьаниа, Константин Парулова, Аԥсуа телехәаԥшра.